so into benokwenzakala ngisakhula bokunongena le ndoda yasemanzini mahamba ngaphansi le inhlwathi ngizoyibeka kanjalo chothi sometimes ngilele ifika ingene sometimes bengivuka ngiyibona iyaphuma yabona but bengumntwana oquiet yabona ngakhulumi because ezinye izinto uma usakhulu uyayithi into inormal kanti ayikho normal kanjalo but bokungekho lento ukuthi nginesiphiwo yabona but ngibe ngiyibona izinto but ingekho lento ukuthi nginesiphiwo awona lento ukuthi ezinye izinto zomoya mongazilungisanga ngihamba kushaya usebenze sithi izinto mezi right isiphela ungazi ukuthi yini uzama uye phambili ukuthi izinto ziphele yabona so bengazi but into ehambelana nesiphiwo ikakhulu uphe kwisimo samanzi iyaye ifike yofika ihlale nje la sometimes thola ukuthi mengabe ngilele ngibhekele ifika igibele phezulu because into engi-understand manje because by then bengaka understand la bengihlala khona bogangwa kakhulu yabona so sengibona manje ukuthi indlela yokuprotect yabona because sometimes if kuzoba nento ezoyenzakala mhlawumbe egijima izinto izofika nje ihlale phezu kwami yabona ukuthi ngibhekele angeke ngikhona ukumove up until izehlele ihambe.